sa bhauta le ceannis eile a Iomána Mionúr line, cha Craobh bán Bernach, súlar an Gaillimh idir Chainnigh agus Gaillimh. Simón eile in seo ag Chainnigh mar fad Anti Clifford, a scór is go bhí ceachtamach agus tá agus daimh siad in ceann go deas Chainnigh. Fáilt in seo ag Belloni, dúir se fiú postí ríist. Tuaire se me se críne tamse bé siad scór glóte ag fearbéal an hára a dúsgurt de Gaillimh. Tamse se ón Brennan, Green Georg, Contra Dontra de Mullen iste. She fought it Mullen, goal! Ag Jake Mullen. Ferring Andy even dog to the command Tamse. Ag Gushie Henderson, pass Love, ag O'Donovan, Cool ag atá. Agus Welsh Donovan a Fiachna, a se Henderson a chwaha. Roche na Hutta ben a Hwyl, the Cannon Queen or Hwyl, pass, fought ag Roach, cool ag Gaillimh. Agus Hasta se sin Roach, agus Killian Roach. O bog a coin na hangry. Brishet, she fought ag O'Donovan, Todd, she Queen or Hwyl, Ali Holly through the throw, Ali forced to give out, Ali go cool na hangry. Agus Shinchin, and Dawn a cool, fought ag Ali O'Donovan. Into the staff father, if it's Mullen, fought ag Mullen, Jacquino to Carol cool, Mullen. Shinchin and Carol can fight it. Paid ag Mullen, paid ag O'Donovan. Agus tá, but market club when you see Clifford Cannon, agus a tiltig more cup.